Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing up kami lenti jong kipat ba halor ke benta, ke baar, jong ke surok ramrai kersyai, haduk cegon, kadang yai sa haduk menta kelempat don satya kinu-kinu gidak ban pentre. Lak ban kedua hang ni be ke benta ke baningkong ni ke first phase jong ke surok, menta la lak ban pendap haduk ke Shnong Mouthir West Khasi Hills. Halor ke ni ke phang bat kajing sa teng jong ke surok, nak kalian ke seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Ramrai Circle, hak handu dari uleber kila lej bani kendo ya UDC ke West Khasi Hills ban wat jingtip. Uba Ajis Yarlan Lingkhoi President ke FKJGP Ramrai Circle, habai keran cikilat batai kebor hadian ke jing kendo ya UDC, ula ong ba ke benta ke baar jong ke surok kadang sa hale air, bat kampat don satya ke nu ke sanction ban pentre namar ke sanction barim ladap pendam namar ke jing hek palat ke dor bai kendo. Halor ke ni ke benta ke FKJGP ke dawaju ke Sorkar Jila, bahkan penkeloi ban mang tingkat hamai no. Tenang ban yo sedang no ya ke benta ke basa jong ke surok. Tam takasi ka FPG GP Ramrai Circle ringkat ke distrik ilawan ban ya kenduk ya Deputy Commissioner AKBD berkena ke surok nong stony Ramrai Kerchai Chai Town Road pamenta rang pendap tang live 1 kilometer bat lihat ke don ke jingthut hangti ha lau dibak tu lau sit ikat tu ki haban le biang kari alignment teng le keren badi disi tenta yang baik itu ke benta ila lak ban penjaj syakmat tendre ke bayadai kajing kalong kakei ke barang sak mentalai kunyo kilometer kurang sak nang ti na kejaka ba dep ya ka fast pace kata nama ukir syadu persyai chai kau lai kunyo kilometer tam AA dan nak liang jungi keseng layo ban wan ban bu ling ba kajing thok ban patuklar hau DC bade piduk jangka distrik nang tagatai ke surok kadang sateng menta ba ompat di dondak AA dan nak liang ke jong DC ulah kerensai ba katai ke benta kadang sak second phase haduk menta kampat don AA nak liang jangka kormen pada kelabu itu ke benta ba kadai ke top priority jong government ba kathong jong ka kalong hiban pendap tendre na kaliang jong igaseng isukan tu na kaliang jong Deputy Commissioner ba angkat ba ka Sorkar ba kidai ban thaulat kumno ban pendap ya ketika project namar ba menta ketika surok kadang sak tang live 1 kilometer tek badang sak pat ba hadum tang isu tu ba na kaliang DC ulah kerensai ba kampadon AA haduk menta te nagaliang jongi kentu gi bor jongka Sorkar bakin thaulat tholti ba katei ka surok baki dei ban pendap kumba ipaj ba jongka dongka thani kila angnut bat ngi kermen bakane ka surok kadei ru budlum naganta kadong ka thani ramrai bat ka West Khasi Hill bat kumjuk yak jala borok kawai